Veliki pozdrav, dobrodošli u moj novi video. U ovom videu daću vam par savjeta u vezi treninga ramena. Jedna vježba koju možete zamijeniti na ovakav način. Ovdje su kod mene noge skupljene i teže je dosta raditi ova podizanja na rukama. Međutim, ja to radim u super seriji Military Press. Sjedeći, lagana težina u super seriji dodatno šokira rame kroz 4 serije. Odmorio sam od treninga nekih 5-6 dana jer imam prehladu. Još se nisam potpuno oporavio. Ovdje sam odradio 15 minuta treninga da se malo preznojim. Evo, ovdje su već bučice teže. One su po 26 kg. Idem ovako jednom rukom pa drugom. I onda ću prijeći na izbačaje. Kada imate prehladu, odmorite od treninga kako bi se brže oporavili. Nema potrebe da pretjerujete. Ovdje sam čisto malo odradio. Ne pravi trening, ali nekih 5-6 serija sa rame. Ovdje idem poziciju rumunsko mrtvo dizanja, zatim nabačaj i izbačaj gore military press. Ovdje je oko 60 kg, 20% manje snage kod prehlade. Uskoro slijedi posing na kratko. Ovdje malo demonstriram biceps koji nisam radio 8 dana. Ovdje malo leđa, triceps, podlaktica, biceps. Ovako je teža varijanta ovog podizanja rukama u stoju, ali ne klasičnom stoju jer ipak treba mnogo ravnoteže, ali nije nemoguće raditi. Ovo nemojte raditi ako ste neki početnik, da probate možete pasti. Ovo su bučice okrenute. Ja sam ovdje također odmah prešao na super seriju. Iskorak obavezno kod military pressa. Ispuštanje do ključnih kostiju ili do brade, sve zavisi od mobilnosti ramena. Veliki pozdrav i vidimo se u narednom klipu.